Is het dat dus wel? Ja, Guarda, oh, leće ga ona je moj stiglo možda. Got up. Oh, I want to. Slip. Launch him si assevona a pico e si fide qui. Noi tutto rigni navio. Koji je sad prvi ovo?
Rekao Ljubajan da nije pilka da će padat, a vidi. Sad idi pa kiša brani, ja boj pisme tamo.
uvijek trojica, mali završe. Sad će ovdje Boban u autu, Ovaj nije izlupan golf ni malo. on je prošli put i bio prvi put, neće ga ne vidio. Evo i Boban u autu. Najbolje jedemo prvo dobro. Dobro.
tiče onog crvenog, ali. Crveno će ono biti. Dobar je, prelaze preko njega. Viš da je dobra plastika, nije zdrobljena preko. Znači, ja sam saberem malo gumo. Ne valja plastika, viš da je dobra, ne mere da se zdrobi. Naša da je popsala builjan. Koji? Jesi? Urban izgleda prvo. To sa mnom, pa i ja ne znam, ovi djeci samo mogu nastaviti, samo on kaj sad je jedino pozivu na ovo, ne govorim na burna, a ovo je izgleda, ovo je mada stavlja. Radi more, rekao onaj Dragše Stankne i on kurac onaj očera. Ostar da vide, zivar, kako trpeli. Evo to to. Nino Pavlov.
ko da ima kaljuga neka. Ja moram i daj stan. Ja ti čito stan ovdje. Ne, i ode udar, je? Evo, momak koji i on ga pokušao da Natali, osjedi ovdje. Malo ja jedem, moglo je biti evo. Kazara neka jedna kao je njih zatreba ploča, a splatke ljepti ono, ja rekao neće. Gdje smo ustao na pravac, da nas pobiju. Ja je. Pametan je Pere, nije Pere budala što je ostao. Ja sam sjeo ovdje ko... Cičo! Da i meni malo, hoću i ovo. Ruva lijepo radi. Ovo je drugo. Ništa, i to lagano rekao. Na faru da ide. Tam brdo ima je treninge. Ruke doveze ljeba zima je potpuno biti koji njima su bio. Okolo stiže oblača sve. Aj, crveni je dobar golf. Ja ide dobra bo maj bude. Eno, biđe ga. Poleti, evo.
Ovaj kako da ne radi, jebe. Naprijed sve kiko, isprošle sve. Da. Lagano. To nije izbrdo da je pustio i to nije zašao. Dosta sam bio kriv. Evo dobro, ja treći. Kaljuga, ja mislim ne ima. Nema niko ni zaporavio.
Boban osmaj. Zatvori ili izlaz zatvori? Malo više od... Ali sad kola ako jedno majko pa je Pobjegao im je dosta. bio je Majić prvi. Odlično, dobro, nije on izgled, opet je ovo. Ova ide dobro 400. Jo, ali vrate zgužilo.
je bio lozi i to, ono Izobarske, pa ono klupu, ono stoji tamo. Sad se komada pobjeg na moći. Sad. Neka dođe. Rad se poni. Meni se uzmi rogo ukoli kupač. Kako si skakao jebote onaj ljep? Sad skini čarape, gol ću gledati. Zove ni smije. Samo lagano stičeš i sve ne skiraj. Mora se tako hoće. Vidite mene, tam ja kamerom gore. Ja se neko tu ne radiš. Ti mislio da sam tu ovdje gledali? Četvrti, i na kraju će biti treći. Ona je prve dvojice. Dvojica su za glavu. Kakav? Dvojka je ovdje. Jedino sam uspio. Isto onaj tu. Como ele vai ter? Jedan krug. Šta ima? Pošto je? Još jedan krug, ovaj plavi bio treći.
ali eto, sad će biti četvrti. WC. Ne boli me kurac, ja sam gledam ja hoću. Niko me ne pita ni gdje sam, ni kuda, ni šta. Gdje će malo najgore je ovaj? Pedro, šta ti kupio? Nešli, da ni... Da more, a? Mogu. Neki objektirao. Če? Če i vidio se završi. Motora, ko da gledam oči. Male rane je. Evo kako ti sve. Ovo je sada pokazi, ja ću biti ovo on ponavlja. Pa kako koji ispada on u vlašu, ovdje 4 auta već. Gdje je majica jedna jebe ovaj? A? Pa ja smo mi preči i stane tam strane. Ja kao seki razjebe mene. Ona sad dođe zvati, sam ne je popravio. Krovu na krovu je završio. Suvati s kamerom, jesi? Evo. Daleko je, ali... Kođi ga uzimaj. Nemam pojma. Ano, crvena zastava. Neko dobio crveni karton. Hoće li se potući? Neće. Evo ga! Kodio se na branama i na budžetsku. Ovo je se kodio. Aha, evo karambola opet. Evo karambola.
učiš, svakako. Ajde, Boki, do Boki, Evo karabola. Tek prije. Rođak, sva otvoreni, vratima ne smiješ da voziš. Zapašti, ja sam... Znači da četvorka ošla. Znači, ja mam nemoj govoriti. Evo izgled. Hvala je laka. Evo karabola. Otto, Boki je prvi noć. Neko gađu, ama odozgo. Pivom neko pogazi.
Da je lamela. Da nije bilo ovdje u Prokopju. Ljudi u Sarajevo, Sad nije radio sa Hrvati do finala. Ota bila 15. Uzme 70, ne znam ja koliko hiljada maraka. Dođe u kladionicu, uplati još. Ja drugog koji drži u prvom mjestu, kad će Hrvati u prvom mjestu. To i ne znam ja koliko hiljada maraka plati. Rekao sam ja, rekao sam da ti krenu. Znao sam da ti krenu. Ne, poštije ga ja bili, je bilo zata. Šta sad on podiže? Rekao mi je dao sam. Evo fotograf. Nema Ilija da ostekla nova stojica malo paze. Jesi na faka, Marko? To je znanje ljude, to nije na faktu. Drugo mjesto. Kompjuter idu sve ovo ja. Treće mjesto srednja klasa. Treće mjesto. Ja se razumijem. Znaš ga ruke zaboluje. Treba se slikati. Joj, kaki je! Sada već desetalne mu punem ruke. Ajde sad sve pobjedi, slikaj.